My dear friend, masigi yongchak asi Imphal gi Sareng Gali gi maningda phangba yongchak ni lupa chani gi ahum khitang tawi hairiba yongchak asi Nagaland gi Makokching hairiba mafam adudagi purakpa yongchak ni yongchak se miyoba khoida sabada kyaki matik kanage habaga tamda nupi khudimak sak phajebase loi pami collagen haina film star celebrity मैमना तैनरीबा थकनरीबा हिदाक तो योंगचाक हारिबा पोट असिदगी साबनी हारिबा वीडियो असि फेक अमसुंग डुप्लीकेट अमता नते अदुना कनागुंबा कमेंट थीना चैबा हुइथु गायना पनबा अदुगुमदि तौबिरकनो अदोमना पलक्तासु आइना साइबर क्राइम दा मियोबगी ह्यूमैनिटी ग्राउंड दा अदोम मफम कदाइदा लेगे करम्बा मीनो हाइबगी फेक अकाउंट ओरगसु लोइना फाबा ngami My dear friend, aduna thigat piu naina biu kanglei paki isinau मैमना yongchak ki kana base adom yam saugon ba wangang sangang yam ludaba mi oita di yongchak se yam phajena sabiu masi yam kana bani mat to be continue makhata na masum thaga charke मैम nungsibiduna aigi channel na si kitang share to biu amadi like and comment pibiramo tongan ba kana ba makhan mayam amleri mathang series naina thagat charke